posni krompir gulaš sastojci za posni krompir gulaš, 1,5 krompira, 3 glavice luka, aleva paprika, 1-2 kašike paradajz pirea, ulje, so, biber, vegeta, peršun, celer. Posni krompir gulaš se priprema na sledeći način, krompir se oljušti i izreže na krupne kocke. Na ulju se proprži iseckan crni luk, doda mu se krompir i so i dinsta uz povremeno dolivanje vode. Kad se luk izdinsta, stavi se aleva paprika, zalije se toplom vodom i kuva dok krompir ne omekša. Na kraju se doda paradajz pire, vegeta i biber i pospe sitno seckanim peršunom i celerom. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.